Haba ajing kran hakajingalang pens kami ginongkit kam ka State Youth Wing jonga khon Nyotrap National Awakening Movement ka khnam nakbenta ka samoy tray kam araja arpusaw do araja arpunrio haka arpu pratre ujellio araja arpusaw hakasi National Darbar Hall maukhar uba pendap saibon President rangba ka movement ula kentui ki samla ban long ki ba adekar bat husiar ban pen em ya ka jat benrio ula ong bagi samla ki don kam ban le e ka babaha bat scam hakanong rem wat la kin don ki jing keno bat ki jing gentho hakadi kasngi la yodon lang uba Thomas Pasa Vice President uba James M.A. Neng General Secretary nolor kiwaipan kajinga lang kalapan skam yaw samla Eric Swear kumu President ke State Youth Wing usamla Penshai Mauri bat usamla Joseph Pingrop kum ki Working President usamla Wan Bhabok Marwen kumu General Secretary nolor kiwaipan nakamun sim kitkia matde priu tiplay inkulas kam mungkin syakri ho Met Musim yang kekun Nyotrap National Awakening Movement kenam limba kijingnya mak kijing tenju baru ni don kijing kapan dong kajan dia bangio ini samla ki bagum kini dinong yang Habo kajing dalam tong samla Eric Ton dan Bob Swear kumu presiden bat kinong yang ba kinyalan nanis kuma om tangi kini di par sama di benar hadar body hari benang krim lu ikiwai bat pensutu yaki isu ki bakum kajang kadeu dia tunggu menakawi membuat syakwai pan Barang kuat nak mengumpul, wakum keseng ke isu kebangkausan, kenongdem kebangian, lalu kebasedang mengiseng, ada kita kalau baniada, ban benek pensah, ban kentiu, yang kacau dari ban kajian beliau kerbang kajian beliau, walau ilau ke seng kebanyak kun nak kam banyak kam banyak mis mak kalau election reganong dia kalau kaju atau banyak dah yang kaju lo apa jongi kerja kata kata ini kawasan tindakan kau itu menderkam diderkam di sama kini semua hakban simti yang ini dalam god kepakian oh malah kalau ke movement kalau political movement right itu kadang kami ini bangin walangin lah mana dia ki jinge ki mo ki ibai pak se malang rai kadang kami ini mengira man convince man pensutu ya ki ibai pak ya ka crisis kaba nila pada kenu lana nimlong iba husya nimlong iba adakah hakban berkat anda la kajau kajau berempat Indon kam nama kita kerja beliau. Banmi ki Moses ki banialam kerja beliau pelai itu. Nak kerja sya. Thambor ki bepan. Indon kam ki dongelam ki basisya. Banmi ki di nang sekolah. Nak kerja indon ki sama nang mi syuk ki dongelam. Ki banialam yang ni sekolah ini pernah. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Kan nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya